Anar. Angimeni жазган өзбек эл жазуучусу Абдулла Кахар. Кыргызчага которгон Кубантай Эрназаров. Үн коштоп аудиолоштурган, окуган Эрнес Кыяз. Бир неченде мээнеттүү карып кылдың дүнүйө. Жокчулуктан неченде зарыктырдың дүнүйө. Кээ бирөөнүн малың көп бардам кылдың дүнүйө. Барган сайын көбөйтүп жардам кылдың дүнүйө. Кээ бирөөнүн малы жок шалдан кылдың дүнүйө. Малай болсо баасын арзан кылдың дүнүйө. Калтыратып кедейди карып кылдың дүнүйө. Бутундагы кийгенин чарык кылдың дүнүйө. Барпы Алыкулов дүнүйө. Турабжан эшиктен ашыгып кирип келди. Толкунданып жатып, яктагынын жеңи, көйнөгүнүн жеңи эшиктин темир илгичине илинип калып, чыканагына чейин айрылып калды. Анын шашчысы кетти. Жүгөрү укалап отурган келинчеги анын колундагы түйүнчөктү көрүп, сок билекти капка жөлөй салып, аны утурлап чыкты. Оор сок билек капты оодарып кетип, жүгөрү жерге төгүлдү. Турабжан түйүнчөктү артына бекитип, келинчегине тийише кетти. Акажан деген? Акажан, жанаке? Эмне бересиң? Өмүрүмдүн жарым берейин, акажан. Турабжан түйүнчөктү берди да, кыйраттым дегенсип өзүнчө керсейип турган. Келинчеги түйүнчөк колго тиер замат ошол жерде ачып жиберди да, аны көрүп ыйламсырай, нааразы түр менен башын көтөрүп, күйөөсүнө карады. Эмне экенин билдиңби? Деди Турабжан. Баларынын уясы. Турган турпаты бүт бал. Мына сыксаң бал агат. Мунусу ак пум, арам эмес. Шимисе да болот, чайнаса да болот. Келинчеги жеңин тиштеп, бир жерди тиктеп мелтиреп отуруп калды. Ой, Кудай, ишенбейт да, деди Турабжан матаны тыткылап. Мына чайнап көр, көргүн. Эгер андай болбосо, анда кабылойын. Турабжан кызарып кетти. Бир жолу ооруп жаткан досунан кабар алганы, бир дарбыз көтөрүп барган. Алып барган дарбызы жакшы бышпаган дарбыз окшойт эле. Анын теңекиге бөлүп, уйдун акырында жатканын көргөн. Ошондо аны көрүп, өзүн аябай ыңгайсыз сезип жаман болгон. Ушул тарапта айланып жүргөн аксак мышык төгүлгөн жүгөрүнү искеп көрдү да, буга ичи чыкпагандай түр менен Турабжанга карап нааразы немедей «Мяу» деп кетип калды. Тур жүгөрүнү кара, мышык жыттап жатат. Келинчегине мурду менен бир тийди. Келинчеги туруп баратып ыйлактап кирди. Бул жер жуткур кандай бала экен, башкаларга окшоп, гүлбө того, тузга, кесекке талгак болсомчу. Турабжан топусун башынан алып калмакчы болгондо, көзү жыртык жеңине түштү. Жаны кейиди. 3-4 жол эле жуулган, жаңы яктак эле, жаңы көйнөк эле. Анар эмес арстандын жүрөгүнө талгак болуп жатсаң деле, эбисиниң менен бол да, деди топусун какпастан башына кийип. Анар, бир кадак анар паланча пул турса. Таң азандан суу ташып, отун жарып, от жагып, бир айда алган пулум болгону 18 теңге болсо, бир тууган агам болбосо, чейиним болбосо. Эрди катын үн сөзсүз отуруп калышты. Келинчеги жүгөрүнү сокулап бүттү да, аны тепшиге сапырганча салып жатып, күңкүлдөп кирди. Чыргаганымдан анар жегиси келип жатат дегениңиз го? Билем. Эмне кылайын башка? Кожоюмду өлтүрүп пулун алайынбы? Бирөөнү тоноюмбу? Же өзүмдү алып чыгып сатайынбы? Кызык эле адамсың. Келинчеги тамакка урунду. Күйөөсүнүн талгак болсоң деле эбисиниң менен бол да дегенин эстегенде, аябай жаны күйүп, күйбөгөн жери күл болуп кетип жатты. Тамак даяр болду. Казандын даты чыгып, көжөгө катыкты канчалык кошсо деле, тамакты ыраңына чыгара албаптыр. Турабжан 2 кесени уруп жиберди. Келинчеги жарым кесе тамакты да түгөтө ичпеди. Анын мыжырап отурганын көрүп, Турабжанга аксак мышык элестеп кетти. Мышык жыртылган жеңин эсине түшүрдү да, ырайы бузулду. Анын бузулган ырайынан
Eski jügörü, katık, otun degen manini аңдаган gelinçegi tabeti tatbasa da eptep jatıp özün kыстap kesedegi tamagын tügetdi. Anan üydün artına ötüp bir toptan keyin gözleri kızarıp moyun tamırları köp kaytıp geldi. "Hale tuğul elek balady, jer jutkur dedin dedi Turapjan andan beter tutalanıp. Gelinçegi ündüböstön dasturkondu jıynaştırdı. Kazanga su koyup jatıp ugular ugulbas ün çıgarıp, "Oşol baldın puluna anar dele geletile go?" "Keletele," dedi Turapjan açulanıp. "Anar albay bal aldım." "Albette, geletele. Albette anar albay bal aldыңыз." Mına uşunday wagtda til gatyp ozga alınbay galat emespi. Anan tildi tıybasa muştumdan da gatu tıyıp başlayt. "Iras bolupdur," dedi Turapjan galtırap. "Borun ezilip ketsin." Bul söz adamga kanday açu tierin talgak bolgon ayal gana түшүнөt. Turapjan bul sözü aytты da gelinçeginin ahwalын görüp kayra ındыны öçö düştü. Eger erkine koysa azır kayra barıp, "Koy gapa bolbo, açu üstünde aytıp aldım" dep başынан sılaganga dayar ele. "Kişinin jürögün kanatıp jüresin," dedi bir toptan keyin. "Kaydan da bal aldım. Bal alır bizge okşogon kembagaldımınday koy. Bayda jok bolup atat. Kojoyunga bir dosu tartup alıp kelgen eken. Bildirbesten özünden surap azgan aldım. Özü berdi. Tangsık nersege seni kursant bolot eken dese, jok, tangsık emespi. Ömürüngde kança ret bal jedin ele? Özüm ömürümde bir merte jegem. Şakir kojoğun üyünde baldan momposu jasap jatkanda, kazanga bir çöjö түшүп ketip, oşol çöjönü alıp jalagamın. Turapjandын bul aytkandары gelinçeginin kulağına atayın güldürüşü üçün aytıp jatkanday tuyuldu. Anın Turapjan menen çoğu tütün bulatıp gele jatkanına 3 yıldın yüzü bolup baratat. 3 yıldan beri bul kişi anı güldürüp gelgen. Azırkısı munun baarın çıkarıp ketdi. "Bökön boğay emne bolgon? Uşul 3 sözdü çüçüka jetkire aytты da, porun ezilip ketsin" dedi. Bul alamda anın tayanganı, uşul güyösü, eňsep jegisi gelgeni anar ele. Mına emi, ekönün teň kurjalak kalıp oturat. Gelinçeg üýge girip ketdi. Birazdan soň kiçinekey terezeden aydın şoğlası girdi. Andan soň Turapjan girdi. Gelinçegi terezenin janında bir tizesine başın koygon kalıbında güngürt asmanga karap oturgan. Turapjan turgan boydon kaldı. Tekçedegi 5-nji çırak bülbüldep janıp, anın aylanasında çoğun şaytan köpölök aylanıp uçup jüröt. Turapjan da gelip terezenin janına otura ketdi. Şıptın bir jerinde çirk çirk ketip geskeldirik çurkap jüröt. Turapjandын kulaktары zıngıldap başladı. Alda asmanga jarkıragan jıldızlarga karady. Baktagı kart baka terektin artынан ottu birdeme kızargan iz kaltırıp, koyu asmanga götörülüp barıp asmanga urulup jarılganday pop pop etip jarılıp jattı. "Muşak," dedi Turapjan. Muşak degeni kolda jasalgan salyut. Moldokul kazının bağında Moldokul kazı beşik toy kılgan. Gelinçegi unçukan jok. "Şahardan törölör da gelişken," dedi Turapjan dağı. Gelinçegi dağı unçukan jok. Al Moldokul kazının bağın görgön emes. Bir ukkan jayı var. Bul vakti göz aldına elestetip gördü. Bağ emesele anarzar. Anar daraktarında anarlar şakta çaynektey bolup asılıp turat. "Bir muşak 3 miri turat," dedi Turapjan. 100 muşak atılsa bir neçe 100 tenge. Bir miri kem 75 tenge bolat. Alar köpkö unçukpay oturuştu. Turapjan oğudun çoğun açıp este virgülöp ketdi. "Meh, munu tik," dedi yaktagın göynögün çeçip. "Meh." Gelinçegi yaktagın alıp janına koydu. "Kıyazı adır tikpeyt ele." "Bol," dedi Turapjan bir pastan keyin. "Oy, men saga aytyp atam." "Emne mınça? Türtpöstön süйлey beriňiz. Tikse tigip koyormun, mınça kыстap." Turapjandын töbö çaçı tik turdu. "Ey, senin dıma kopuzan kim gözü? Aytçı, emne dedin?" "Men sizge bir nerse dep atamby. Tikse tigip koyormun dedim jön ele." "Har nersegele kaygıra berse, ölüp dele bolçudaysın," dedi Turapjan yaktagın kayra giyip jatıp. "Kembagalçylyk uşu eken de." "Ölsün kembagalçylyk." Gelinçege munu jany geýgende aytdy.
Birok muну Turapjan gakşyk dep düşündi. Hemne? Men seni alganymda kim bagaldığımda jaşırdım bile. Erke bayga okşop güýe bolup barganymda biröөнün tonun, kayışmasın surap giyip bardım bile. Mınday armanyň bolsa, halida geçemez. Bayrak biröge tiyip al. İki anar üçün ayalyňdy bayrak biröge bere salganyňyzga jol bolsun. Bul söz Turapjandyn çuçuguna jetdi. Boruň ezilip getsin degeni gelinçegine kanday ortise, bul söz da oşondoy ortiydi. Koy, anary alıp berbedimbi? Dedi Turapjan jumşak üni menen. Anam bul jumşak sözünden keyin kekete söyledi. Bir de anar alıp berbedimbi? Jok, dedi gelinçegi yüzün burup. Turapjandyn başı gengirep, gözü tunara düştü. Ötkön bazar günü jegen anardy, oynoşuň alıp berdi öle. Oynoşum alıp berdi. Turapjan aňdabay kaldı. Gelinçegin jelkege bir tep, giyin ornan turdu je, tura kalıp, giyin tepti ve esine gelip karasa, gelinçegin abrazga girgize teptir. Gelinçegi ıraňy kup bola düşüp, gözlerin çoň açıp, aga jaganyş üçin jasa kerlenip, başyn çaýkap oğuz uçunda. Koyuňuz, toktotuňuz boldu. Turapjan üýden çykyp ketdi. Bir pastan soň sırtkı darbada açılıp jabyldy. Gelinçegi uzak ıylady. Güýesine gaty tülip alganyna buşaýman jedi. Özüň kargady, özüne ölüm tiledi. Kaygysyn batyra albaý sırtka çykdy. Karangy tün, uzaktan ittin ürgen önü gulat. Sırtkı darbadan açıp tiyak biyagyn garady. Jym-jyrt, hiç kim görünbeyt. Te alystagy baktan bülbüldöp jarık çykyp jatat. Çaýkanalar eçak jabylgan. Kaýtyp üýge girdi. Taň agaryp üý artyndan koroz kanatlaryny gakkylap gykyrdy. Sırtkı darbaza açyldy. Gelinçegi burulup garagyşa bolboý, Turapjan bir çoň tüýünçekdi jonuna atyp girip geldi. Tüýünçekdi üýdün ortasyna taşlap jüberdi. Bir tüýünçek tolo çaýnekdei bolgon anarlar ar gaýsy jaka çaçylyp ketdi. Bir neçesi abrazga baryp düşdü. Turapjan gelinçegine garady. Anın ıraňyny görüp gelinçegi korkup ketdi. Kup. Turapjan oturup çekesin garmay ketdi. Gelinçegi jügürüp aldyna geldi da maňdaýynda oturup jelkesine golun koydu. Kaýda jürdüňiz? Dedi entigip. Emne kılıp jürdüňiz? Al bir golu menen çekesini japkan boydan jogap bergen jok. Turapjan önün çygarbaý ыйлап jatdy. Bölük ыйлady. 1936 yıl. Çıgarmanın avtoru Abdulla Kahvar. Özbek dilinden kotorgon Kuantay Ernazarow. Ün goştop awjylaşdyrgan, okugan Ernest Gıyas.